Ko te reo te Māori o te mana Māori, koe rā te tū wātau i kō manawa ake i te Hui Family First i roto o Tāmaki Makaurau i te rānei. Ko te tino iho o te rā tū wātau, ko te whakamahinga o te reo hei kaupare atu i ngā raruraru o te kāinga. Tēnā koutou katoa, ko Hureweki te maunga, ko ngā toki matawhārua ki te waka, ko Ngāti Hau te hapu, ko whakapara te awa, ko ngā pui te iwi. Koinei te pepeha a Steve McGruby, koinei hoki tōna mohiotana ki te reo Māori. My reo is a work in progress, like many who haven't been brought up or schooled in it, still work in progress. Ko te kaupapa matua o tēnei hui a Family First, ko te wānana i nā nawe me nā take nui ana whānau hurinua i te motu. Ko nā raruraru i te kāina tētahi o nā take nui i tēnei motu, kei roto tonu i nā tataurana te taunakitana. Engari ko tā Steve mā te reo pea e nei raruraru e whakatika. That celebrating of who we are, that looking after, that aroha, and just together, all of those elements working together for the common cause of individuals, families, widespread out to the communities as well. Ko pēwadea tētahi o nā kaiwhakahaere o tēnei kaupapa, he Māori e hiahia ana ki te ako i te reo, mōna me tōna whānau. I never had the privilege, I have to say, of learning Māori. I've been picking some up, and I definitely is something. It's a little bit difficult when I have a bit of trouble remembering. Hu matua ke, taihua. He take e whakatairana ana i te kaupapa o tēnei wiki o te reo Māori, arā te manaakitana. Mā te reo, te whānau e manaaki. Our language develops a sense of identity, and I think that's vital for us as families. Tōku reo, tōku ohoho, tōku reo, tōku māpihi maurea, tōku reo, tōku oranga hau. Rā pārta whai te karere.